اشتراطها حديث عن عبد الرحمن ابن الشبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفساق هم أهل النار. عبد الرحمن ibn Shubul haber ete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken şınlıkta, fussak yani bozukluq, fasiklik iyeleri alar cehennem ahilleri. Yani kirisince cehennem ahilleri kimler? Bozukluq hem fasiklik iyeleri. Fussak diyor Peygamberimiz ete. Qila ya Resulallah men fussak? Şunda sahabeler soradılar ey Allah'ın elçisi kimler sonralar fussaklar? Bozukluk iyeleri kimler alar deb soradılar. Qalen nisa. Şunda Peygamberimiz aytdı, xotin qizlar dedi. Xotin qizlar dedi. Qala raculu ya Resulallah awalaysa ummahatina ve akhawatina ve azwajina. Şunda bir sahabe soradı, ey Allah'ın elçisi, son xotin qizlar bizning xotinlarimiz, bizning anilarimiz, bizning opalarimiz tugilmini? Qala bala walakinnakunna iza ughtina lam yashkurna. Şunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "Eyye, elbette bizning xotinlarimiz, bizning anilarimiz, bizning opalarimiz, lakin bular şulardır ki kimlarga birer kimlarga agar ularga birer nimet berilse, ular şükür etmegenler. Birer nimet berilse, ular şükür etmegenler. Ve iza btulina lam yasbirna. Hem ularga birer Allah'tan sınav kildiyken sabır etmegenler. Ularga Allah'tan birer sınav kildiyken sabır etmegenler. Şuna göre bu hadisten alabız nindi fayda? En birinci Allah'a şükür etmek gerek. Allah'a şükürlü bularak gerek barlık nimetler içindegen. Bigirek de xotin kızlarga. Bigirek de xotin kızlarga hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadiste aytdı. Şındıkta cehennem ahillerinin kubisi xotin kızlar dedi. Ni için deyip soragaçtın sahabeler Peygamberimiz aytdı. Çünkü onlar özlerinin irlerine küfürlük getirdiler dedi. Haşiruhun. Çünkü onların özlerinin irlerine küfürlük getirdiler. Yani özlerinin irlerine rahmetli bulmadılar. Hem bu sözlerin tefsirler aytdı. Neşe köpmedir yıllar turgandan soň iri ana yaxşılık işlegenden soň aytdı. Men senden bir yaxşılık da görmedim. Nindidir aralarında nindidir kopma karşılık kelip çıktıdan xotini aytgan men senden bir yaxşılık da görmedim deb. Şuna göre en birinci aytdık Allah'ın nimetlerine şükürlü bularak gerek. Berek de xotin kızlarga. Şuluk ir bilen yaşaganda Allah'ın nimetlerine şükür bulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir hadiste aytdı. Leysa ginal mal. Yani şınlıkta ol baylık akşa baylığı tugil. Şın baylık ol köngül gina nefs. Köngül baylığı dedi. Nerse o köngül baylığı? Koyşan kişi bulgan nersesine kanaat bula. Koyşan kişi bulgan nersesine kanaat bula. Şükür ite, rahmetli bulup yaşay. Peygamberimiz sallallahu eğer kişi bulgan nersesine kanaat bulup yaşayken bu kişiden baxtli kişi yok. Bu kişiden baxtli kişi yok. Eğer kişi bulgan nersesinden kanaat bulurga şükür itege irenmese, ertege ana tov altınlar ap kelip birseler degen ol şu dünyadan rahatga, ol şu dünyadan rahatlik tuymayacak. Rahatlik tuymayacak. Hem nişiksin bize kanaat bulurga? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bizge bunu nişik kanaat bulurga? Nişik kanaat bulurga? Koyşan sen özüngni şaştırasın kimler bilen? Özüngden büyük bulgan kişilerden değil, özüngden tüben bulgan kişilerden şaştırasın. Aytik misal için, men sen yaşaysın bir ide, belki ide. Başkalarının zor ilerine kara kiret değil. Kara kimnin bütünlüğü iyi yok. Kara kimnin bütünlüğü iyi yok. Şu vakta seni bu kanaatlendirir. Senin akşam belki jitip etmeydir. Üçün ışqa yaşap yaşaysındır. Kara kimnin bütünlüğü akşası yok, aşırıga yok. Kimnindir sağlık selametliği yok. Mesela Allah saklasın bir kişini belki Allah subhanahu teala göz bilen sınagandır. Mesela görmeydir. Kara kimnindir bütünlüğü ayakları da yok. Ne koşan sen şulay özüngden tuban bulgan kişiler bilen şaştıra başlaysın. Şul vaqtda sen baxtni tuyacaksın. Şul vaqtda sen en baxtli, en kanaat kişi bulacaksın. Hem bulganına, hem eğer sen bulganına şükür etip yaşay başlasan, Allah subhanahu teala sana tağın da artırıp verir.
Тагын да арттырып бирер шушы булган ниъмәтләреңә. Әгәр шөкер итәргә өйрәнмәсәң, Аллаһ Субханаһу күңелеңә хәерчелек салып, гел нидер җитмәстән, нидер җитмәс шикле тоеп шундый гомер кичерәсең. Һәм икенчесен әйтте бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кемнәр диде? Шушы җәһәннәм әһелләре, фусак, сабыр итмәүчеләр. Сабыр итмәүче хатын-кызлар диде. Бу хатын-кызларга калмый, бу ирләргә дә кагыла. Сабыр итмәүчеләр диде. Кайчан син Аллаһ сабыр итмәү нәрсә ул? Аллаһ биргән тәкъдиргә син канәгать түгел. Аллаһ биргән тәкъдиргә син канәгать түгел. Без бит сезнең белән алдагы хадистә алдык. Үзенең тәкъдиренә канәгать булмаган кешене галимнәр чагыштыралар җигелгән ишәккә. Менә ишәкне җигеп куйдылар, аны алып баралар. Әгәр ул канәгать булмаса, канәгатьсезлек күрсәтә икән, ишендә канәгатьсезлек тоя икән, шушы канәгатьсезлек аркасыннан ул шушы эштән азат ителәчәкме? Юк. Канәгать булмый, аны бер җигеп алып барачаклар. Шулай кешенең тәкъдире. Мәгәр әлбәттә без сәбәпләр кылабыз, ләкин без сәбәпләр кылганнан соң да безнең тормышыбызда без теләмәгән нәрсә була икән, моңа борчылырга кирәк түгел. Син борчылсаң да, борчылмасаң да бу нәрсә булачак. Бу нәрсә булачак. Киресенчә, бу Аллаһның тәкъдире дип, сабыр итеп, ясаган ялгышлыклардан нәтиҗә ясап, Аллаһның шушы сабырлыкны җиңеләйтүенә өмет итеп дуга ясарга кирәк. Һәм инде әлбәттә алдан инде сәбәпләрне кылырга кирәк. Баракаллаһу фикум. Аллаһу а'лам.